Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih nak, aku sehat ki. Ini tuh harus lo kakak dulu utunda bahan dulu gerak jalaku. Ya penting lande roh. Pan dumba sedih baru-baruku. Ya datang lagi sekarang mati katu duh. Sandal aku tuh. Kajen nak. Harus kak mengoto. Jadi apa cantik bu baru lo kak mengoje. Itu lo tanya bu. Agak kira-kira napi kiri kayak lo nersia lah agak nih tauri bola aku engkau toku engkau to sugi kak janda sukses kak di matu gak aku di pendiri hatiku kurang mi dia nule kesina pak di kampung di matu gak janda sugi lainnya aji sompa bawang tonano aji sompa tonano go cari cowok. Wih, mbak aji sompet ya geser loka. Wih, curiga kak sedia ero celalena tengah lo male wi hade umroy. Alwa tengah ha. Baka dule tengah rudita mace ma kerak jalak ma pakir ke dona rodo. Nan apa kici mata ma. Aga disengang matu di mundri ya cacau tengkak mbak na tawa di sompa. Hei, ya curiga kak mbak sedia aji sompa. Kemana tak ke dona ma bulu mata palsunya aga baru de tengah nan kan lokon di darek na. Kira-kira awi aja sompor sana macuanin apa kro kira-kira bakal sedih mitai oh dan cocok sih mon ramanya apa kue harus kok leka kono mas apa jakin komunis semon roy mir magos pun ro Hei Salma, ini mah tuh dulu mau macam magrak jalan, aji sompa seri ini banu ursu, ma bulu-bulu mata sih tak konroh he, mulai kemeturan energi repair si rongurut pedita. Iba to ngemu pa itu narti asa di mangi kita mitai masalahnya to tomato aku cek di aji ko cek di seharusnya itu pakai amu pakai lebih aro liwa seksi bulu mata palsu nih maga nih wepong na cocok di tanah darah embe Ya nah hama lo Salma, digaga jela-jela aku ma bulu mata kalau keser konro tuh he digaga peralunna. Alena wepong pada macurita pada makahate, panuling kesuran konro energi lolong. Idi hadin yang dipikiri kurang nih lebih rasa di morsel ale. Biasa tuh biaga den no di darat naga mak darat mata na lamia cuma mata ngaga kan tapi sekarang dena tuh deh baru balada tuh be bajuna biasa mak daster mi sekarang bajuna we na cacawa gai. He nih tu pan rasa ji sompa makoko pada pada madongo pale ne biura nih jadi capu gagana sama antok ya agak tanya gaga cicilang we puang elada pembek madongo aji sompa. gigi rir maboko-boko salam si kepang We liwat matombe dong aji sompa ya sedih lo stres nih. weh me ikun arti den opo suap ma sapa kong kesko haple ko mon magopo iya giswe iya Agak masuk nama pekormu pau. cepet tudang los keluar yang ketuamu perari narti tiko sang konsep ner kurak jalange na dia pagadi sahay nang kasta kung raji sompal lutu He yan ito po nga bahas sila ay selama makakade maton kepada gerak jalannya berak kama linoy paano lelena aji sompa lo kasi sir kung mabulu-bulu mata palswa ang kalinga karebo mani ba matampo aji sompa ng kaliso. Konco balik tuh di toko tetenan remiong pakotoan itu kalau nak dari dia jampai tetet nak katulun kalolo. ya di mete ko tu kobob kurtin na He siriat mo bedi tayo ko sa ni pa digaga mato di tadi mer si Bali muirmana si Bali matik ke sedangkan hindi si Besti promotok si jemu dan itu gadi tagalala ngamur ka tulo mo sommo. makonay ko tu meme ya paya aku de metu huji tu de metu huji Samsiani terus age mu cecak kambe nade kung kamanu ko.
Dia kung kapadiri ko hati, ikaw may padiri ka ati. Kalau ya padiri ko hati, mabela nih be. Ay sipak na lalu ko matupur kan jalok bangking dacok pakurna sudah nang kana padi-padira tiku demak to ni sangan na ye de. Talinga ko samsen he pada masyomana na tumbe kalaki. Puangi di asa ditambe pangkagarang aja sompa pangkagar pa di tapada Ay iko lalu ko. pare ari salma ilu bicu-bicu asir cina ko Talingo nombe. Ya dacok pakung kenapa? Coba nih saya terumo. Samsen Coba tudan tajang man di Aja sompa. mata hangin arti. Pasanya makko na palo ditajang di sompa ko ni palo kimagra jalang. Iya, mata kung kenapa timunna. Digahari tapada lumamak ko siya di tao. Iku salam peci-peci semajal lo bayang api malat si di jalo. Nenek ko mo pariolo ko di jalo napa na mato na punya balina. Dan arti di susi sana pala deh. Kalau kuasa mati yang gerak jalan mangkata ketika nggak diruntuk kue. Iyo, pak ko aja sompa di ranwa di gaga ke patudu panulen kani kondro tulen hele tak tu. Na naparampak tu bulu-bulu mata na luat po si dita. Masyo ni mong katuk mo. Ayo, sedih ngarawo he. Ngaji sompa tak ke? Ya lo pengaji. Teko sama. Enggak kayak di bola pengaji. Dikasih begitu maculi saya kamu. Dia aja tak nuleng ke Jawa. Lo bidang saya pemakai dari pipi dulu pakai aja lang bayar di polis 5 nikah kapan kue. Oh baik pengaji tega ke itu. Jadi bisa salah saku ya lo kalau bidang dulu siapa. Baik pengaji iya. Lo celuak lele misal apa de macu gerak aja kamu tuh aku mau lele tempat ya dia dulu kursu gerak aja lang aku pedulu. Ya batas aja nih pengaji aja nih. Oke. Wih, mana kasih bahasa pimpi magrak jalan. Anak bicu. Oma Oma, asuni mai lo kalau magrak jalan. Teka nih. Kurani, masya Allah menyala mertuaku. Ya memang. Bisa baru latih kima. Seba, Iya. Elo dulu di pedang Jawa. o sa dito na salah-salah na isi batang gararo. Padang seba di suruh ni men rekoro ni di bolaan samse ani mano. Malah di pawe pala putus sekon rona Oh iya mak. anakku. Yang ngapter rona. Seba. Oh Seba. Nangis kibas lumah. Ayo masuk nang kepada aku. Aga. Nah telepon kalian dari pengaji nu. Ha. Iko na suruh jadi pemimpin gerak jalan, mulai mau? Ni ulit tuh kayak mantu pemimpin. Yo siapa sih mau berarti lo sekarang? Nah, pilih tiga untuk ta obi. Kali dia asal di bawah samsian yang ramai. Obat ya balam, Mbak. Ngerti. Jadi ciri ka paman ko kaya tuh mana ciri. Kayak pemimpin angkel lingka pas lumah. Yo siap. Keto mana nih ketu? Ini kama po nga tuda ket bangsa kelipun palon tangas to. Ya tuh malah mako ke iya dang telinga daku kayak pemimpin. Anak ki sebelum mamimping, aga ikut tega mewe lo kemaji mu ikut tuh. Ya tuh pasti nih jadi tan maket maji ku pai sedang kayak de tuitai. Ya pas lomba pidaka makile ga maji ku ma telepon gere makile ya lo memimpin. Jadi jeneng meteba bicara ta ya ku pasti nih. Dia megagi ko mapamimping seba tapi jangan munda colada sama mo tu pawa punyo ang amak kung kani may sa di marakot ajeng. Kau ini ikut arti lo kuma pilingang seba na seba disuruh nih seba macet topa. Telu ikut na liwat dong mo. Cocok pangaji cocok. Aku tahu kiri panarti. Yan to aja rohana na mo urusana na bitu nang kelingalin to dita ka cuy ikut makot to sebawan niya si sa ko pa to. Luturin narti ya padu aku. Yo do ami makata iko madad tulari. Cocok apa pangaji? Lo kina luturi. Luturi nih. Ya apa pimpin. Woi mak mengalah nih kasih napa jai nih matawani tuh. Liwat periari Seharusnya di bapang aja mak. Liwat sege. Tuh dan nih kasih na. Salma, pelalun tetep mo tanu. Kayak maku kiwak Cina aku mabite. Koni to samsen ni seba. Ko may magraja laki gati na pura palo kili sumatin rosso. Tanya tu ini jema-jemangi tuntuyin ya cedinya dulu di jama. Untuk seluruhnya. Siap, gerak. Lencang depan. Gerak. Mami narti ya dong. Mami demi caca di laut. Am saya coba deh belum kalau bersange. Dong Iya, ikut om itu luar repe mu mai. Dia emang ketupan arti mana kau di perlu kipas jalan pajagru. Woi Seba, ya mapa luri pajagur kuturupan mana di mulut pano kita pai mepi. Luat de pera mati seba ro. Mare mo pano jari ya seba aga mo paci catu tu nih hai. Enggak, coba pangajaran ya anak demperang. Mesinnya udah patah magra jalan deh. Dirun tuh pakai umroh menaki. Jangan pada hadiah pada mati keng seba.
Pak itu hadiah matan tuh niya pun na. Iku ngal mapa di ko to salama. Macam Masa ada to di pemike. kalau bini dua janda di panojar iye. Seba mawe din penoiro. Masih nama teleponnya ir saya baru. Apa nak punyo kiko. Eh. Aja na aja itu mah tuh di pangajirohana siap-siap matoni dua pinyang Cina pangi sompet tuh napa kedota. Dia tengah hadi lo dipimping. Kung mapakai cara mo seba. Namoy ka mo na mapiceng, namo tentara, mapake namo padiri ni hajari deh pamelok panoy. Anak-anak ka mapatapa ni aro. Ya boleh pangajirohana. Tegak, gerak. Asal itu deh. Galo tong sa dinaw no. Pansa sa perintahan rilay. Shit. Ya boleh nah, mulai nih. Untuk seluruhnya, jalan di tempat. Gerak. Pada cengnya kan dia tak itu pasien. Panarti pada cengit akan dia tak. Makau tong hari tabatin madumpu mapanumpu karo. Iku seba mo alam matulili ko to de mo henti kan kanima hesa di mabu sa senga parangkang Taro. Makau ni wala panarti bako dewa kada henti dia tu dihenti. Nda cok penananya so unici si sa ngulumu ka to. Mga gitu pangajirohana. Masay samagi pak ya kita di pagi ko tu labis. Tidak mo pala pangi kalau agap ako sina tu. Mapakatako ko. Bena dikit sih macam pangajirohana pa parente negara. Papican tentara natimba. Namo tentara aga. Para mo tentara mo. Mapakatako iye. Ya ada ting sidiga ko na ang sanyo. Pak dek ko na sidap punya mapangulele. Esba, ada mo henti kang luap punya mo pati kinampo. Basta sa moy pa ya makataning ulo na roy kumakatanning aje na naputal nga ko rugon tanga nagalung ni. Pemimpin ang tapa na ro kagalor dapan sang asu. Yan ang tababichata ka duri pasan ni pa. Mendekat kata aja kapela Cina di lokalam no minum kinampo mo. Pada siyang barisata. Ako ang kakana kerulu takit sa lima. Dokter apa na gerak jalan tu arwing paya por kami uka palom tingking bro mau ketemu Weng, kada pambe aja sompor di bulana. Cao kaya ko sebut tulolat, dia ule birap aja macho magrak jalan aga. Lo teng kita no uno dawan ni mapa mule teng di ta ele na lat ki letu arweng. Dia ule, lo kak seno mita aja sompa talu alu teng di ta. Seba, aja sompa, asu kumai. Te giro. Emang si Samsiani na reseng. Paton ro pelitegi si tapatama ki ko Samsiani mu ajalo ka tudu. Kada mo ko. Paton ro ketu ketemu tuh si saya manca di pemimpin cedek bakak mate dawan ni napai ko lenyek no kontrol ko seret esku poli ketu. Weh, Samsiani agas kasi mu cecang seba pimpi ko. Na mace seba na ya protoni ho pagur cedi wani ulatin apa kaya mede. Poli kak konro serhe. Matulili ditipu kak konro. Iya, purmulati, tapi saya berdua tengah periare, masa anu pejalan di tempat kikur biasa, napa no matindro lena, pemimpinan betapa naro kegalor dapan reang asu. Emang kau saya belum apa rang asu, kau luak dongok Samsiani. Agak memang semalam menurut tajang tu matindro mah dia mu bubar. Ikut tama ipan angkli amu kau tahu ketuduh merak keras dulu sumpang. Makan mati ke siro. Sandanya tanya negara hargai, ser kak memur toto krodo. Masih sah. Samsiani, jangan mesti percaya ke tu. Kamu panggil pejemu, mereka panggil berawal ke tapi yang penting lo kemir kak curhat kalau tidak kok. Ya cami, kau aja sumpah, majanci, masogo, napa dia na tepat janji, harus alba pun janji siratu, dia agak mumpul ya soy. Iya Samsiani, tapi sebenarnya lo biar kau curhat Samsiani masalah bahagia. Lu apa di Samsiani? Masa dua dibalik kasih runtuh Samsiani itu, si runtuh ke cowokku. Masa napake atau aku nale nanti made nanti lo kena lurang cewek lagi Samsiani mau kau semata aja di wirila lima apa mulai. Lo kalau tu kalau abis semata aja Samsiani. Peci uri mah sumpah, lu ayah ketemu, nagesan mabul-bul mata palsu kurolel ser ya makra jalaki, nasale bawa ki itu mu tungka, maga nih nasalnya tuh atau nu. Samsiani. Biar kau curhat deh tu, lo usur kau teleng akak ke.
Usuru ko bantu kak supaya normal pengen pikir aku. Dia usuru ko lo teleng kak nih lo kak di tak mau teleng sampai ni. Dia nalo tau ku ala ni pengen lisu tapi mapa mulu kak ele patah aja lo tuh kalabus soy. Pale na pa ko tau ko lo kesiru lureng cewek na. Lo tuh sedih pedih ku sampai ni. Popo, detenga mbok na sale atau bakaku. Pak Indonesia ditenga di tak sedapong ayo ko dicurita. Maku tenga pelak jama-jamanu. Mau coba awak ko ya Tommy di tali tenga di tanah talinga. Mabo tanah ni lo ni mati na taruh coba demo pernah talinga. Mami samsang lu tau kak na teleng. Lisu no dena na jajar warai 10 liter selalu tain selalu golai. Jadi samsang ni lisu no. Dia tahu gak pukul-pukul mutu daerah curhat lu tau tambe balas aku ikut tuduh. Bet timun-timun aja sama pemajanci. Dia pada maraku kurutain na. Nalu penjanci na yo tapi tetep kak mal gak dia mana ya ule lo janci gratis. Madongo selada tuh nak tajengi. Nah selo kak na ren apa deh war nupi tu matu ko pol pelisu ye lisu kak mal war. Samsiani no baru kita kena gak samsiani. Bertona ditipu dua di nala sekolah aku si bawa ke caku. Eminya aku dalam ada si samsiani baru atau penting. O sebete ko sebelum cuali ka na. Ame bangkrut boleh tulili ka sebete ko sebaya. Pag matuto kaya ini.